Kaseng Federation of Khasi Jantia Garu Peoples FKJGP mau keruat circle hak arpu khandai tarik unai lar hajar arpulai hapo kajing alam jung Presiden Kaseng uba KL Nonglan baruba Enbors Im Yong u General Secretary kilalit banyak kendu yau DSP ka mau keruat barkumju ru yau Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District uba Ti Lengwa hakabayade bakajing jelegi kamtu kamsha luti hapo kaniga than kamtam hayau mau keruat Nakaliang kaseng kaya thu ba kajing let kendu ya UDC berkatanat pulet kalong ban kentu ya kibor penyat ke distrik bakin bu no daki pulet pahara hapo kate kayo kamtam hakipor mit madru bakin shim kya halor kani ka benta ban petngor knang bakan nong kajing shngan ki pat ba ki bayat bayang nakate ka jaka Shushu hadirin bakaseng kalada banyak kendu ya Deputy Commissioner kelapan pau ya kajing ngaudiau hakaba kilaya thu ban nakaliang UDC uklam shamlaya kran halor kate gaman balapha da kaseng hakashithi kumta kaseng kalami nakate ka office da kajing ngaudiau matangi sngeu ni don thang ni da chumi nang te na po DSP office ka jing kenduk jing na kaseng long halor ka nong rim nomor ngi I haki kot kubor na kawai kapor sekwe pat barbun kinong sinong jong ka yo makrwat baki dan hapleng jong ka jing song sir tina kaliang jongi jong ka FPGP ngila persyang ban wani kenduk yo DSP halor kan ka pabon ki kam tu kam lote po jong ka yo makrwat tina kaliang jong DSP ulah simkia halor kan ba nang ne sakmat ba on sapa no yakini by day bat kini ki patrolling marknang baki Kibriu baki basyong basa po yo bakin omdon kano ke jing satu nomor kembali iya kini kisngi bamta baman la kasngi nomor imat bal ajele plat new drugs baka jele kini ka kamtu kam tim hapo yong ka yo makrwat bat kumju ru nakaliang nyoki kena school kim not syu ban iya kijat kamtam ki bapule na stai ki kena bawan ban pule na stai na cileng ki wan pule hapo makrwat kim not syu ban iya kijat nomor bon plat kinong lute te nakaliang jongi kum kaseng ikerpat ba dalong kepala ya ki bor ki bade kemi khabaide bat song suk song sain dalong kepala bakin penklan ya ki bor pahra khnang ba kan omdon syu kino ba nang ne sikmat yak bakin omdon syu kino ki jingji ek basngsi khamtam ha khabaide ha ka imlang salang bat kumbalong ha kini kisngi bam takat haduk bam tang I ba nakaliang ki pulis kim sim perla sim kia tengi kerpat banang ne sikmat dalong kepala kum kaseng ni kerpat long bala iya ba ni kum kaseng ni kloy bani trelang rangkat bat kibor jong ke polis ba ngiliok bani kenduk yo DSP kum tu kum yo ban batai presiden tena nda kaliang jungi ka FKJP ukrat sakal Iwan ban bu jitha Ahmad jong u Deputy Commissioner jungi ban kerpat yo ba un bu penbiang bor pahara kamtam ya kayo makurwat agaba kinong song senong jong kayo makurwat kinong song dukan na do ki pajba ro ki don hajing bom sengan so kalit kawan jong ki namar ka jingbun palat ka ki kamtu kamthem te na kaleng ka jungi ngilayo bani kendo yo Deputy Commissioner ngai habangi kendo Deputy Commissioner ususem tangi ka jingthok ka bangi aimengi umla kwa ban yakran bat ngi te kane ka penpau ba umdon ka jingya trelang bat ngi kum pajba te na kaleng jungi ka sengi penpau ka jing saudiau ya une DC jungi bom patiau ya ngi kumki pajba nong senong mar habangi la yo ban ya alaj ajing tho uklam kwa ban yakren bat ngi te ngi sukarpat ya ka district administration bahkan simkialam ya ka kam mar kane ka kam yap kam im jong ki pajba jong ka dong katang te ngi karpat ba la kuno ki dei ban simkia ban penbiang bor para kamtam ki pon menmet baki kamtu kamtem namar na ka jing jelai jong kinong di drop te ka wanra ya ka songsir ya ki pajbat no lejong wan kamtam ki kelung kena ki gentai kamdon su ka jing songsuk songsang hakane ka dong ka tang ka jungi